Olivoina kan ngai thla khau tur hi Mizoram chung nge thleng ni si Mizo mi pui tam zok ina kan hriat mi alo chanchin mak danglam tak ngai nom bok si kumsang ni pasari kuma Mizoram supermodel top 10 kai phangat lalming moi khyang te supermodel ani nuwa aizol khopuya muchia anga changa awa vai chodan le harsat na ruam apal tlang nuwa hlotlin na mak danglam tak achan chodan ro puizet mai hi komin Christmas thilpe katan karun chop chwa sak don cheunia clear tu zong zong te tun video kanen hautur kher hi chu ka thin lung chung ril ngor dot thei khopa chanchin min ni em tu ani wangin in thin lunga na tho venge karinga chu wangin he video kher hi chu kan mi mangai te cheu kan share ve cheu don ya o ofeng moi hay in biak kan tum na rei to te lo nen kan in befu thai thei box si lo tro chú lon apa sa in nang ma hi khoi khwang ni ti te nang ma self introduction khan min han nei sakla only te reng ne ka min hi la yin moi khyang te kanya champhai khu chwa kanya champhai a hianin ka chung le kwa le ka pa te po to na hanan la om ve ka ezona wangin ai zo la han sang ni le som pali chang ka om chana bo in ni thlengin ni tan la in beng bela pasal fanau ne in ka om bokani ko san som pali chuan ko za ve kum khap apo yem khalai kha kum a tin san jok tu no pangte in thei ti na nge thei lo ve ama invite am la ma te na te ka lo thop ve to amo chuanin sang hi som pali a chho ka chuanin kan no pangwak to lo kum som hi le pasari ti thawve chu kan ni to ang ani tak chumale ma se kum som ni pasaria po mani independent tura mundangai kal shim po chu i chuan le mai ti chuanin ani le inzon phal pop mai la anang mani cosmetic line bi khichu makeup pang ai lo ti ta ka hen ka shelo khop maya he ti hian last studio han ti chuanin Mizoram thang chwa khopa lar hi ni ve to tuna hian makeup mang tu cosmetic mang tu teng te hi chuanin shelo hin om karing chalawa chuanin ta hian engtin nge nang ma ni nang ma kha enge engtin nge an kau che ti mi ni na i title kha engtin nge engtin nge kan soi viang professionally in ke mani ni na takhi PNU artist ti in min ko china omja chu permanent makeup artist ania chuanin cosmetologist clinical cosmetologist an ti bokpa skin and laser esthetician khang ho kha kan je chwana ni ta ma se khai khom nan hian PNU artist le cosmetologist min ti nei china more i ani le chumi chu khoi hmuna nge zir chwa le izir dan chan chen shim kha ka zir chwa na hi chu Thailand Bangkok ka ni ta permanent makeup artist bi ka hi chu amaro chu sumle pai te lo har sat ve wangin voi khata kan je thei jek pik lawa ti khan ka han ja chuanin ka in tuak te a ka in hlo le a chan ka han kal le ati khanin tumtam tak ka jira institution pakhat me apo du tok lovin Biotouch Asia Academy USA antia te po ka zerta ma se achin cosmetologist si chu Tulip International Mumbai Institute ta changin ka zer chwaka chuan skin and laser hi chu Delhi le Mumbai ka zer chwak ama in shim mo enge ti ve chin shim hemi I business ran ma hian eng nange tho ve chin oi katikwal ve ne salut tu kamo ka sundong ve china amaro chu kan tuang don china ka tuang le lawa pathian in hemi kong tura min lo buat sai na jok nge ni sumdong an ti ang tak hian ka dong jok china ni chumong atla gan zong ang khan kan han tuang ve don yawa ti khan enge puan than te ka supply ve chana chang le vairam lama te ma te ka thok china mo zir pa ten tiang te chanin ka an kan te kwal ve na sa chien ale lama chan Mizoram ma chan na hi wang mema I le khan yam tan po he kum tin bi sang chuang an chuak zel me boxia ta khan na hian min de seng to boxi lawa khatyanga khanin nge iwang lai ti meng mo na in han thok do na khan
engberin ge bulletin he entinan kha kholai thil zor ti vel te po mo kha ha jong khang soi tel rek la ka do atun chuma chuan fe thamem kala ta a hemi business kalu ma hian chu sum don na kha ka ti ve a min ba jol sak je ka adong zong ka 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 ti chu chuan kut bengin ka oma aizola khanin sumo airbag pakhat te nen Mizoram khopui bera engtinge e ka mu theyang ti in sumo ka chuklave roi me ni chu chuanin ti khanin ni inwaya po inwai ber me kan ti ang chi mo pu phim lu tuk khatyang ang chi a khanin in sang hi in ka lwa ve a chuanin ti khanin kan har sal tuka enge mi thon hon laksa te kha ka zwara ka inlo china ni makeup te chuanin chan mari changa bong kon thing te hi ba sia chen som te po hi ka ui china wang hianin ke in ka kal chang china a chang le zar kot ko na te po enge bungwa te po ka chip chwana muchia te po kan chang le lo pa hanin kan zar kot ko na te parcel le nge sa I bek te chip chwan ten kan le lo pa mo te khan bu ka chan chau ve a hanin nge so ne thing in alu ke zi khathi kar khatla ka ngai ti ang khen than ka in che ka ni chu hanin ma se ka har sa e ma tum khat phe kha chu in lwa man tur ka nei lawa ka chian no je zai thiam na jerim ba ti sen te yan an ina thathum lai nei ka oma ti khanin khata an ina ka oma chang khanin pathian ka aw na salit tuka ka irong bol lai ka in thia lai ti ten tong train pathian ne na ka izon na tur ka dila chuta changa he thil ron in chan chho chu anya mo akong chu a har sa ve lut nia alela ma chan mi in han om kwalte an ngai na cha an ngai china to chuanin idin hun kha har sa le ti kha thil chiang ni tero chuanin khatiang khop khanin khati hun lai khani har sa em ta I har sa top khok lai khanin engtin nge pathian ibel big theina chan ti mi laila no pang viom thosia enge eng ti ka trine piang thak ti chang te hanin zo dei tiang ni sang hi le som pani khan kanun min boral sana kanun min boral san ma ka chuanin khovel swal ka wada em ti na ni chuang lovin pathian po ka fa mamo em chuang lawa ka that ka omin ko om ve top me ni chu ama ro chu thi na te po hi mal som na lo chang theya kanun min boral san cha kha kalung leng le ka beidong kanu ngai boxi kha biak ina ka kal patlu put me ya ti khanin in khom zong kha ka mai lo ti khanin ka pian thar na chu be rwal in khom atang dei na nya khanin ka khata changa piang thar chho kha ka ni ta chuanin ti khanin re thein bu kan chan chawa enge khovel thil taka te chuan thian ten enge chumi chu ti la chumi chu ati theyanga te an han ti ve tak nangin amaro chu pathian ka awa enge moni tak ki pathianin ka ta na kong min buat sa hi ka ringa ka tong traya ti khanin beidong lovin zindar ni dar thoma te chwa tunga ka kal kwala lalpa ka kong tur min pero ezon na tur min pero ti in mi tuinen ka dila so chu kan thian nu te chung te hi Australia changan ngon kala eyelash extension hi ani bo a makkan ti ema chuanin ka thian nu khan chu tiang khatiang chu nya ale mani bo a chumi chu nya atia ama khan ti khan min shi sia ta chang chuang ka thil lunga khoi ta em me he thil hi Mizoram hian la mer shat lo ma se atam zokin engtik ni mo chuanin ala thange yang ti na ril ru kha ka thil nuwa hian a ron thokani chu ka thian nu khan phaya na thokin chuk thale ne yang atia maro chu ka thil nuwa enge mo tak kha aron oma wang khanin kha thil kha enge ka thang ani chu amaro chu engtia ti tu nge po ka she chuang lova Google te kan zong chopa ti khana ti dan tur kal mangte chu tianga pathian ring chana ris la kal chau chu kani bo in thing dan la in na na chu pathian ani chan atira sabra ma changa ron kal te chan eyelash khan wa ta ti ro anu wa chanin kami hun lai kha chanin la Mizoram ma teng de chan lawem ti te mo lau te reng me chu kan han ti ve ka in hlo ka ti chu khami manwa le na tur kha ti ka zwara ka in hlo ta ni chu chuanin a manwa azonga zawai chuan ka le the chuang lo
tlim te kha kan lei ve kan ti sak tur kha an hlau le tla mi ta de lang kan ka du lo ka mi ta de lang an ta thlo na ti sak tur po kha ka mu le lo ani chu chuan ka be kha dong ril ru khop me a tiang chuan eng tin nge o nyang ka tia ma se pathian kan ron le a be dong lovin kum khat kum ni ka wa vai pui chuanin i kala hlo tling em mang ti khan kan kal chhauta ti khan mi changkang tak mi ho sanu te hi sapram lam khowe mi changkang alo om te khan an lo shi thiang de ni chu chuan an in lama te i kakal china te khanin beking ka in aka city basa ka chuanga feng mong te mun sang sanga te mi ho sa ina te khan ka pan kwal china kum khat vel kha chu yang khanin chuan te khan ni nan lo she thiang ve a ke aya ti ma sa te pon lo om nei the ka tong swal nei the ma ro chun Mizorama buru ran chan tho ve tu chu ni in ka in sha ai la speaker hi chuan ani le khata khanin thei pa to pin han chwa ve a amai ro chu hei enjiran sabra ma changen ron kalta ai la shan lo wa ta i ve khat mo na ni ve tho ta tro ta khanin engtin nge I thin lunga khan I ezon na tor te khanin aron om ngal to be pathian khanin ya chan chu tyang em Mizorama lo tlin na char tur hian hei engemaw te hi om ve hi shem engemaw imin taksa ai kan ezon na tur chu engtin mo tak hianin kan om thin hi kan ve khatcha na mo khatyanga khanin ai la shan lo wa khanin engtin nge taksa I rangma I chungri la fan hal tak mai me ke ma khanin engi he ka interest ngal top ke ma thwa ka khana ron lu te ka soyang he thil eng thil chiang ne zil chian chak ne te shat fia chak ne te khan ka khat ngala chuanin engi ti ve du na zil ro kha ka nei ngala pathian he na ka hlana lal pa he thil min shat fia thi ro eng thil tak nge ani a ke chu mi mol mi a me ka ya ka she thiam lo ka fin na pon na ma ro chu min shat fia tian tiela he thil te ezon na tan min la bwa se sakro ti khanin enge pathian he na ka dila pathianin enge kan chung China changa lia ber te po pathian chan fin na pe chin khatyang khan ke ma khan ti khan google ane kan je changa enge knowledge kha ti khan na ron lut pop ne ani chumo chuanin alela ma chuan azir na te thau ta kom ro pisa khang hun lai te chuan khalai tak I be chodan tak kha nang heta a thil zwar te muchia te ni chang ang lob pa khatyang rang hun mang chin tan chuan har sa vyau lo mo ti effort dan kha har sa ve khop me chu khami ka zir na tura ka in khol du wang khanin ti khan thil a rem kha ka in ro kwala ka thokhi ni top me ya ka in khola ka ele in thin ka in she ka khami kum kha chung ka chu thom no po pakha thak che chu haralom hak che chu haralom bun cha ta haralom ti ang khan thom no I lo po enga ke ma khan in thil thar han nei te ka ti lauta chuanin he ka ele in ka bu fai ka chu me thlen kan chu in lwa mani in lwa ka ni ka ti kha ka in she ka chang khanin thei pa to pin ka in khol akum te langai ka ti khamo chang khanin achang le Facebook kal chang ten thil te ka zwara thom no te pathian in mai min ron soma a hnu do pe ka chuan thil pakhat ka wa post te khanin mi som nga a zatel nan ron order ngala alak le na tur poisa te kha ka nei lo jok thin tiang khop khan pathian in kha kong tu tan khan min lo shwai na nyang ka ti nei a top lam panga pe ka chuan ka kut te kha ron hui chawani chumo akum khat nu kum ni na chau vela kha chuan ya khanin bu ka chan chau ve a har sal tu ka maro chu pathian in til tam tak ning je tira ti khanin dor po nei lovin chan mari we sa mi in hwaya bul ka chana ka in tu ver hi kan hon cha chuan vok bul na nya ale lam kan hon chuan ar bul na nya ai ekrim le vok ekrim ron nam chung khanin customer kha ange USA achang mizo unaute anon kala mi chang kang mi hausa tak kha ke ma hi kalau in thasung oi he chi om kalau ti china ni chu ti khan customer kha khoi sen lo kha pathianin aniwa kha chuan min ron peta amaro chu kha ti khanin in ngai tlom na kha kalau zir chwa kha alo nga ya lo nya ti khan pathiana chang hanin ke ma khan min tlom tak te kalau nei thei pha ta khang te kha ange hun lai chuanin shom ti viau ma ila hlok na khatun huwa hian ka thar chwa be ve la ni chu mo ani ni asa ta chang bul chan he chu
kan nge te nge du bi ka sin tro athan su kan fall down don hai kan thuk cha don hian pathian aur cha nan chele china mo ke reng me chuanin ani le ta khan hei le lama chuan meichia a po nang phei chu anin taka chan hei a mel thave polin ta ni mi zo meichia chuan ka sha swala chuan tu ma lam khan in khwa champhai ai o te pon supermodel a te khan lo chhuak ve to ni te khan ka sha kha dik rek em le oi ente are ve to lu to kan klei ro chwa hun lai nya mo khang lai kha he min an han soi kha chuanin ti khan thuoi ta khan kan kal ve me are to lu tu ke ro te khan champhai ai o khanin Mizoram supermodel in contest ma sabera khan ka chwa thave mo chan chung hun lai chu ani to re ve to chan he North East Fashion Week ti te he Mizoram chunga chan enge Vakiria fashion show kan ti ang chite mo ter ang ne wa khan he kan sha la the to chan escape eng mo so han ti te khanga khan kan in lan ve na sa china kan hun malam pa chan mo oi khang lai ka chan te chu mo vo in ni thing han kan la a lu ve lu tuk ti han ke ezon na thlenga min pu tu te anya kan in chan chat ya lama u naw ang thlengin kyang kan nen he kim mi te no rwal eng te hau te mo na tu na kan da shat la ra chuan te ti han an fel ema kan la in ti chachun zom ve ani chu nya ka lo ngai to dei chu mo khatyang khanin hei Mizoram po Mizo mai chia po atop hei a chelo pol le ba ka finna te po ni se a khatyang khan duai lo ve tak khai ni boxia khatyanga Miss Contest ate supermodel ate le khatyang events ro pui tak taka ti in chhuak fawa khatyanga in chhuak fo to nuwa khan heta khola ya aizol khopuya vai muchi ang dewin he hetia borate khatyang sa theipte in han puluk luk akha anangma khan shom ve chin nge team na te nei ve chin min chan luite han muwa nangma khan shom ti nangoi ko ya ahun lai de chuan shom ve sin ba ka modeling ki kalo ti na sa china ni chumo ni Mizoram changte North East Fashion Week ka te kalo kal china he champhai changte pon ni sa than chuang ti kha kalo ni ve ni chu khatyang nu to a he tai zar ko vela muchia a oi sa han put thei chu mo a shom ve ishi thian in khang hun lai nge Mizoram supermodel ate kan lo tel ve khatyang to nuai ishi thian ne min kha lo in khak theng thei lu to ka modeling kan ti lai chuan kan lo intinal a chung te thazar noya mo chung te poisa providing ti khan kan nuan boral che thilan non in khak theng ta ve kan chu yang chung kha nya mo mi tam tak chuan mi champhai ma te pi chuan min shat na chu model ma sa kan mi champhai ai o khatyang kan mi wang han min shat na jo chu mo yang kha chu lom ama idin mun to te nen han khai khin khan han ngai to let po in zana pya lama khan hei ngai to na hi athui do mangi katya mo kamit tu hi atla hi shat ten min don awa he mi pa te kan vial pali te ne mo hi nang hi te min don ti khan va du to lo ma ila he zak ngoi i se thia min lo se kan ti ko han mu te khan he nani in khongai na te tyang khamo lo ong ve a shom ve to kan ni chu mo ni don lu to amaro chu kan zor pa te khan ka chong chaya lalpa he tyang reng hi chu nakina kan ni don lawa nakina chuanin chut na nuam te mut na nuam te min la pe nga ke ma in sum don na te me la ti te theyanga ti ro lalpa tyang reng chu kan ni don lo ti ro ka tia ti khan pathian kha ka be mol mol china ni khang lai te khanin midang ka vadem na ni lo sela ange te ma khosak pa ngai de te ka tyang te khanin amin don ti tak tak khel lo te pon ni mai thei thawa amin don ngai zong der ve en lo min du la nge business chu ka chan sakang che hanti te po nula te lo ni a pian phung te lo pa ngai ve na fam chuan ta tong lo bi kan ni lawa amaro chu khata tak khanin lalpa midang rim chana ka du lo midang ka rim chan chuan ka au na che hi a thon do na ni a om tak tak ani chuanin iwan thil ti the na mal som na hi min dai buak te la min tong te ro a she omani pon ti kha ka in nga na thina nya kha ka pathian in min sia na kha ka par tlang ve a amal som na kha min ron ton tir ka ti nei ka chong kam thian danin mo
ani nge chu mal som tlak in inung ve bo kani chu nangma mo mal som tlak nya lo machine in om zia chan ani le i lo thin chhoda na khan han pakai chhotai la engkin nge heta aizol kholaya khatianga I enge thile thau pola na thok chin macha achanga muchia tepo nilop lop chin kha engtin nge heta Thailand da te le vairam hun sang sanga set sang sanga te izir thau theidan I Thailand da teng te phei chanin I enge transportation te hi atau om ro pui box sia khalai kheng kin ni provide dan te le insen sau kha a hau takem ti teng te thleng khan mizo thalai tam tak shedun om takin chu kan zir tu te kha I engma I ami ka mak po ka shi chuang lo Google a chan khan te khan ke in zong chop ve mo te khanin I pathianin min shwaina kadila te khan kongbo lovin te khan kanin hai ko ve nok noka tiang khanin akal man ngor te hi chu I Mumbai Delhi kan kalnen hanin Thailand te phe chu a ticket hi ai angrenga chan hotel po ato lo so ka azir na po hi amaro chu antinan eyebrow microblading te hi zir don taila India noi khatle ti ang chi te mo tiang te kha alonya azir man kha azir chungor ngor hi chu I kan zir tam du lo te ni chuanin tinan eyebrow big te kha zir don taila a course kha 10 days ti ang te mo achena chuanin 7 days ti ang chi te ni ta a course kha array lo ta anu ange a technique ka chia to kha chuan ke mani na in lama in practice chunjoma khatiang kha ani ve nei ta azir man hi chu ke ni ang tan kha chuan a har sa ve khop me amaro chu voi khata kan zir vek bik lo ta in so a phol le velani ta tikhanin pathianin mal min ron soma eyelash bik kan khoi chautan phe amin an han she chaute phe kha chu zindal sari atanga zandal som pakhat the khente chol lovin ka thok ta ni chu khatyang ani le nga ka thok kha chuanin ni khata khanin singli singa te ka phun chuak the ni chu wang khanin han kal le ve te po kha kong kha aron on sam chho ve le ni chu khai ikong chu chok chau ve ma se pathian rin chan chat chong ni kala ngai thang nom ka ti le mai chan jin jim pa eng po ni se he tuna hianin Mizorama eyelash extension ti te le enge thil dang kha ka ba she seng to lawa khang kha enge ngeng ti thei ti te le I azirna school ang top te po I hong khan dia kha dikem chuan student exam nge nei ti te I zirna hi sang hi le sompa ria ta changkhanin kankal pui ve chana ti hianin zirlai hi Mizoram chung mai ni lo India ram pon thengin an ron kala India rama phei chuan state sang hi kal lo na hi chu om ve pheu to ang ti tur khopin inge pathianin mal min som ve tin doctor te po hi dermatologist kan ti ang chi hi India ram chunga changin namdang pariat la hi student kan nei to chuanin he USA lama kan mizo una te pon azir mana tlom zo ka wang hian chung te tlo pa in ti ten mo Singapore lama na thok te pon ka hlo ti buai me alo rin hemi mang hian kamamo chu ka in manage thei ti ten chan Malaysia Myanmar ti te tianga chang ti han zir lai chu azat che hi ka shelawa atlem dera sang khazanga ve chu kan zir chwati ve to long mo ka tia enge inle lo te he kan din ve pha anya thing in asam type thatak te kan din ve pha anya ti tele chung kwa chom na der ka mang to ti te mo chuanin ka pasal ka ti boy to lo tu na chuanin ekamamo engkim fanau dai par man khengin ti te kut them thiam na ka nei to enge he ka lim to lu tu khan ti te mo an tam ve alom om ve lu tu mi dang te khatyang ezon na tam tak ni han siam sak ve the chu mo ani le US atang te Singapore atang te chuanin an lo zir an ron pan tot mai chenge I online atang te pon zir the ti na me mo he Singapore atang ve hi chuanin an ho the hun ang Mizoram an ron ho the hun ang ma khan din ron belok ta chuan an ron ho the hun ang khan an ron kal chi na mo online na zir hi chu an thowa vairam lampang bi abikin online hi chuan USA lam te po kan mizo unaw lai chi kan ti te mo chuan eta
an ho tur Mizoram chen chu ron ho tur te chen chu khitlam Burma lama ho tur an ho chho ma in ta ange sianan hun den ron mang ma sachin ani le zirna man tak hi soi chim tin nge in kalpui dan te reng nei zirna ban hi India ram hun kam takte ngai to chuan atlom khop meya Delhi anga te chuanin microblading te hi German hi singru ka tanga noi khat inkar te nita eta chuan sing khat sanga ina zir theya yang khanin chuta azir hun chung hi bitu ko omlawa achan chu ril ru chak dan chen te in anglowa tlei rol le kum upalam pangdeu te kha kan zir ti rol chuan tlei rol chu an thwa alo chakan lo man chak zung awang khanin an thiam chan ma kha ngai ngam takin an zir the yang khan kan kalpuya khor chi ekhai an thiam ma chu in je top mai mo an poisa choya kha abel chuang law khai in ti thale mai chu tiang de chu a thiam vak lo tan po a fo don le ni choni le khata khanin engenge thildang kha microblading law mui duk vek to ti sen nang chi te le a thildang dang kho sang item sang khai nei nin ka sha kha engenge lo sela mi puite a hian shedu an tam takanom ka ringa item city som liver kan khoi ta PMUB ka hianin ene microblading te lip coloring te lip neutralize te permanent eyeliner kan ti te mo atyang ang chi te khania chuanin ene skin and laser a hian he thum tam tak mu to lo tur te chuan tattoo han remove ang chi te chuan ene hydrofacial kan ti te carbon laser pores ti re na te he MNRF kan te microneedling kan han ti mai chikse to sorbol ti mamle na mo khatyang te chuanin he pangti chor pai thak ang chi te chuanin ane Spanish facial ti te Korean rama thil facial thar lo ti chuak se kha athar ber khal heta lo lak lu ve ngal ve tum khan kan kala ve thina ni chu ang khan kan item hi ti khan kanin zela kanin upgrade zela tuna hian ti som liver kan khoi the ani le chu ta chan Korea rama chuanin le baga Thailand lama te polom ni ta se achak thara piang kai hanjur vele zel mai ti dange ka han kala tiang khan in ka han lu zela nge chu ti chuan athir bera kha Thailand ikal chhoda na kha sang hi le som pare kum khanin anin ka sha kan kal ta ka khamo ta khan ama khan vui khat kalo han kal ta chuanin chumi ka kal tum chuanin company thilani ni ta ni chu chuanin khani zir be se akong zong khan kal pa du si khanin he enge vestige te body care kan ti ang chi mo khatyang hmaya chang khan pro yang hmaya changin ka kal ta ta khanin ka han study ve ta chuanin amaro chu company hmaya kal ni kha chuan manin khoya ma kal shan theilo wa khanin du ang khan thilati theilo ta chuan avoi ni na khanin ti khan Instagram kal tlang ten Google mang ten ka thiam ang khan ka han be ve ta chuanin mis bani hi ane Thailand alo la kalbik lawa kalpui tu kha kalpui tu ra dulu tu ka alo mulawa ta khanin voi khat ka kal to lom ka shwa yang che lungai su kan Google te omalom ke po he thil ka zir do na ti khanin kan zong chopanga pathiani ni shwai me ang kan tia ani la no pang fel tak nei ane ai upaza chian em me lo nya ti khan kan pahni chuan kan han kal chho ve ro ya ti khan ani po voi khat kalna ni wang khanin peng sangam bi lo ni tin ka class kalna min lo zuya wo in ni theng hianin ni kitchen zom si lo wa chuanin kan in ti that pha em mai mo khanin ni tin mai kan han kala ti khan kan han in vir chuak ve a ti khan ama pon ni min lo pui ve oma mi tiang ro khanin ni heng ti hi ti la chang a ti khanin ke ro ro kin henge tu lai beauty standard the tiang te hi zirla ti te khan min lo advice de ni chu anya vui khata chuan kan thei vek lo nga kan kalya kan ti don nya te katya ani kha thom la tura kalanya ti khanin ta khanin kan soile du chu Millennium Center a dor thar ka hong bo kan station dor mo kha na akalo dream telani wang khan ti khan thom no te kha kan la pa ani chu chat ani dor thar nei ve bok ti khanin hemi permanent makeup artist bi ka Millennium ma
nge thomlodor thar ka hong telbo ka ni chumo chu ani le Thailand de achana ma ya tawom siamo man vel te kha kai ke de ngot po khata ma ai thil zor na vel khai lo khol ve tar tar po ti na me ka lo khol chara chu kum tel ka in lo ka ti chumo thiwarin khanin cheng som po hi alo the lo wa lo chon ka mang phal lo tyang khan ka lo khol ve chanin a engber ngi ikal fatak ikal a second ha chan engber ngi hanzir thwa a second ha chuanin skin lampang ka zir bel le chuanin microblading big permanent makeup artist PMU kan ti bi ka khanin ka zirna institution pakhat kha du tok lovin biotouch USA Asia Academy mun pui anti Bangkok thawa chuanin ka hanzir non le exact chung han cha kha kan omlo akar kan ommo chu course kha voi khata kalak tam thailo wang khanin tam re ngai lawa chan takal ngun ve thung niwa chung khan ka thiam lo chuanin poisa ka pek belanga abula changa course kha kalak le ngai khami ka shiat wang khan ania heta zir te hi chu keima chi thiam chaklo chi ka lo ni sia kha wanga zir non le ka ni ta institution da te po ashom ka ti lu tu ka wang han zir lai ta nei ve thei hun ani chan ani bi tu khi ka siam mi alo wang thiam man loin kan soingam si lova ashom ti awang khan heta chuan an thiam ma kha ve ka phal awan lo pui tak chuan pathian hianin a hruai thodan le mala som thodan che hi mo engtin nge tuna hian income te po soi shelo chuan le ba ka hei tuna missionary hi som lai som nin ka sha som adi ke ani som emi last studio ka tlang hian tuna hianin som hi panga kan som pui chak le me nangma kha eng ka shat nge ni kha Presbyterian kanita kya rong bol na lam enge bison filte ke ba ina ka thilung zong so alang len na chan le ka ve em na chan chu hela studio hi pathian kal tlanga din ania pathian min pe kani wang hianin tong trai na a kan hlo chu ania chu wang chan pathian he na lom thu soi hi ka bat ba ka enge ka rong bol ve na tura min da na ni in ka sha a chu wang chuanin hela studio hi chu rongbol na ne na kal ko tlat tanya chu wanga YouTube channel atang khan bul kan ron tran na sabera mo chuan adota mission fila ti khan kan lu chho din mun hiam ai ompun pathian isheranga din mun sa ngai ompun pathian ishe thun zam zela khatyang khan thei patopin pathian rongbol turin thei patopi thwa thotar tar ze longang po aro pui he maya pui te hianin ai na sa zok ai dar zau zok khen o shezel se it ka tia chan mo hing mo he ale la ma chan he vaira ma te po Mumbai te Delhi te le heta Bangalore te po in product hi lar ve e ma la studio ti hi he engting nang ma hian brand ni nei ti nang e helai hi hi atir khanin chu enge englo ke ma khanin online ate ka cha ve ta ni chu ka man tu ra kha kan en china leipa heta hian engtik ni moi chuan learning moi khiang te ti hi hala chuang ve the se ka wa han chak tak em ka cha ka du thu san ti hi ka ti pa hian ka she china ni chu chuan pathianin ka tong trai na min chan saka khatyanga ka it em te kha vo india chuan learning moi khiang te ti chuang nge khanin kan product mana te brand factory te kan ti tir ve to a kalom ema enge ka hnuk te hi a ul zo kan ni chu chuan tun kuma te po pathian khoi na zara pathian in remedy chuanin huang zau le te kan tuma skin care brand te po hi kan brand na monetize customize storing ma te kan han lam ka ma ro chu hlot le na chu pathiana chawnya engin ne pathian min shwai don ka shelawa ka du thu sam te tu kan khen le ne chunya pathianin hlot le na min mo te the nge be seila tenin achen chu Dubai te kan ti tira chen hi Guangzhou te anya an eyelash product be ka te microblading kan ti PMU product be ka te hianin mun dang dor ngai lovin keima ni hin chuang nge kan ben kha athati ka sha nan kum khatal test ka nei phot ta
ne sampul min ron thona changkhan ti han India ram pon changa te kan thon chuak ve a kan zelai te po ti khanin mundanga dab boy ngai lovin ti khan heta changin an la ngai vel thei ani chu ani lekha kha midang brand mo midang product heta ramchang kang zo kan product ai khan an ne big in sham nge ya a thok khatini sheve a thoto khatin ka sheve chan chu I mi tena ming min shat na bulchan chu eyelash extension ani wang hian a chalo ani khachon ka ming mi min shat derve to na kha chat ka law wangin kum khat chung kha an sampul kha ka test book ka customer ate ka khoya a feedback ka tram a result a cha in tiare nge he yan na tho ti te kha ka zer chan nu a chani a ka shat nge a khanin thu thu ka siam midang ta pon chalut tukanga ka sel lawa amaro chu kan ta tha ka ti ve na chu he eyelash extension glue te hi 0.5 second dry ani ta kham chung khana dry da a dry a chuan enge ama hi a liquid item a tia hul ne na han in ti si khan engma lang cha emo khatyang ti kha om lova ti khanin Allah shate po hi mission hul tak ang thei ang ber tura sampulan ron thona changa ka than je anya ka chuang je khop nei tin ba ka he tian YouTube channel Salmon channel te po idina khakhami puina pathian thu ando ngai thak the torin idina ni a ti khan monetize po ne monetize me lovin nge khatiang khan iran ve tar ania khami lai te khan te zau de la pathian kho ngai na zar leo leo ania he pathian ro puina ni se kan soi lang wak ngai lawa ti hianin YouTube pa hianin Salmon hi Joyce Meyer te Joel Austin te khovela thushil tu ro pui bel de te inge saptong thiam lo zok te na ma ni tong nge ya mi zo tong an lo ngai thak the na tur hian translation hi sang hi som paria ta chang khanin bangbo de main ka din bu ka tan chho ve a mi zo wa chuanin kalau soi swal te po mi nei the ni lo ngai dam se translate Salmon le lin hi chu YouTube channel a buron tan chho ma saber pol ni in ka in sheve a YouTube hi ka monetize lauta rong bol na ni wangin Salmon pakhat chuak tur hianin sang khat zanga te se na ngai zo ka video editing man te pe ka ngai mo voice dubbing man tyang khan vo in ni khanin kan la kal chho pui ve rau pe YouTube pa khan la hing mo yi ending khain da kha la hing mo khyang te thi thau yan ka da hi ka da chan chu ka thiam lo lu tu wang zo ka nya social media le he tyang lam pang hi ka la hing mo khyang te thi khan Instagram ma po ni thau ka honga ka thak le thiam tol si lawa ti khan ka thak thiam to lo le a ti khan ka chawa pathian len rat zok le la nyang vo in khinin enge feedback mo pathiana lom na ka nei ti te khatyang kha vo in khinin kan don pha ve lom om lu tu ka chanin mission feel lampanga hian kan thei to pin missionary te an mun ma le an biak buk to te hi la studio hian a backup ve renga ni rong bol na te ngai to chuanin ate nau lu tuk mai the ma ro chu kan bul tan na te ngai to chuanin kan lom ve lu tuk nang ma ni chau lo in mi chan pui to te le missionary po som ni panga chat in tom me ka le ba ka khatyang khan thil midang sang anei zona tur tam tak I mu sak to boka chuwangin itan me po ni lavin zoram mi pui te tan hlutham alom le ani le chuanin kha biak in sak ti mela khatyang te kha biak in asa te an te kha asa kan panin nge eng ang chin nge lo involve ve Arunachal Pradesh sa hianin tezu huna hianin tu da hanin an hong to ta nikum masa de kan an hong to ta chuan pathian khumai na zara tun kum han biak in pathum kan project ka chu nimin khanin kan kin sia kan lom vel tu ka tun kar chunga kan le chwa zong hi biak sakna tanin kan hlan le vet do na wangin kan thin ve theine yang kan ti line nimin khanin ani khatna kan dai lo na kha tun kum chunga kan lo khol mo kan thin theya kan lom vel tu ka ti hianin pastor Temal som na ne saktan turin kan thon tha ang khai aro pui hle mai
pathian bel thlat chunga thilti nana na chu ningkhong alo nei zia ti chiang tu te po ini ani ber hi ti chan ani le ai tiang hian missionary pakhat chom po a hau tak te lul len nang chuanin I na chang runga thian I business pakhat atang runga thian ti hian missionary somni panga I chom ba ka biakin I stedang Arunachal Pradesh ate pathum isak zo pui thakania engtin nge income hi exact amount kha se ta chuang lo lama se tlang pui mo I he ina hi zoram chalai na nei lo tam takle a na thok pe lo te pon yang chu khang hau motivate nan khan a exact amount kha chu soi thelo ni pon na tlang pui a I chai ti dan dan ang kha khalai kha ni e ke ni chu hei kut na thok ve thau kan nya I chuanin kan customer te hi ke ni a chuanin pathiana ka tong trai thatle thatlawa te hian a ing hata chanji nga hianin kan tu thleng te kan do kan thleng hian mal ka zu som thina dora hianin hatianga kan tong trai that kha chuan pathianin le arong bol na lam tura project kan nei dana zirten mal som na kan dong thina I mishing lama tang ni lovin so achang chuanin he han in le chat le han le in le chat lau tum te po om de ni chu selna I la kan tho that the tum ten achang chuanin thakata noi thum han lak lu te oma chang chuan noi nga chang chuan noi som maro chu kan lak lu that de tum thina ro chuan thakata noi som hi te kan la lut ve e khai a varo pui chak chak vele ale lama chuanin I tho chang chun ti khan pathian ta ni da sang zela pathian mal somna ni ti khai hai lawa tiang khanin soma pakhat mai pe lama missionary somni pangai choma biakin pathum isak zo pui thaka chu mi pe lama chuan YouTube channel pathian thu soinan shim poisa hlo po du lovin I monetize du lovin I in seng tak bokati khan YouTube channel te khaka chumal som tlak na kha chu pathianin ale ai na sa zelin mal som na pung zela khatiang khan tuntin muni thengtania hai ai na sa le ai mal som na tam takte pathian sherang sugin lo thok zel turin ke pun do sa na sa ber kalan te o I hei ta hian thalai ti ron zuang lut se ka du ni chu zo na tam tak ka don chin he tiang zir to hian pol engzat nge ni ngai ti te an minon zo china pol engzat ma ni angai lo taima ka kan tumru thot chuan I he thila hian I ezonna tlak atlinga tin te rei pe angai ve a chuan mal som tlak ka na kan thop ko chuan pathian hian mal som min she lawa he tlai hmuna hianin ni pa kan ni mo mei cha kan ni mo kan mi zo thalai te hi ke ni chu kan upato a India rampon Mizoram pon thenga in kap chak thei turin I run zuang lu se so kai na in min dai to lawa kut them chiam na hi I war tharila entinan pasal kan nei to ni pon I hetia ang te hian kan fa te thom na mani modai permanent po alak lu thei lu to kan ni chu chuanin he thil hi enge thalai tam tak te hianin I ezonna omani ti sha in izwang lu tharila enge hemi line kherwa po kongdanga po ma ni ke a din theina ani awangin enge thalai tam tak te hi hemi skills development a hianin run war thar se ti ka du amo chuan pathian khoi na zara vu in thengin hei keima ni pualin brain te kan nei chho ve to a kan lom ve le to kanya ani le atop nan han sei du emo kan zo chicken vem ka sha mizo thalai te han cha du emo I cha zo che thawa ma se han sei be du be shim emo khatiang I na chung changa po ni se kha khan sei le la top nan tro last studio ama sabera chuan bul min chen saktu pathian hena lom thu ka soi du a chuanin kan thalai te kan fel to ema enge man lai angani to lova kan pai ma to an tho te kan she to lova ni chuwang chuanin heng kut them thiam na lama hian he aina sele zwalin I war tharila chuan pathian bel tlatila pathian kan bel tlat chuan pathian hianin kan kong to hi min lo ruwa man sak china beidong lova tong trai chin tu te chu enge mal som na ate china ke ni kan tun din huna chuan enge tu thleng moi kan nei te kan nei phak ngai lo ania kan lom em ani khatlang cha khanin enge eng po ti ula pathian ne na in chan tlat pho chuan lo tin na in nei ngei do na ti kha ka ron soi du a in zawai chunga lom thu ka soi du a tin
Tuesday Nightmare Channel pathian mai som sela lo bul ve ro se uming moi ingkom na hun chatak min pia kalom lutuk I chanchin hi kamit tui ti tla hial to nya hey subscribers te poina anlong I thla khun ka hak hlel to tukeng pon se interview na hun chatak min pia ka wangin kalom lutuk o ma som tam tak lo dong zero ale